مركزات هتكون بس وجهان يجلس من دون قوام تكون وترما يا أخوات تستريها بس وجهان جات مهم تنبقى تستطن عندي وثق مني شاخ توصل تشالمس بكيش باتوترك سنتان كاسي بختوات مامس استرفولين دكي شيك فيديو عرضا ما خاتك قصة نسترقى في وصل ترود تقوتل ما كشي على إذا أدري سنة بتقوم بر يخطب ترود لنا أنا جاهز استنى يومس خايش استر ما نبغى يوم يجي شكري قنوات كزمان ستة وستين Destekten dağda. Дійсно, короче. Прохожу на право. Скушаю право. Мистер. Микрофон. Девочки, сюда мы придем. Купак соседей. Мы серия почему не я покупал медицину. Мы это шарат а битумай. Я покажу что вот она нам трава здесь. الكتل سيرفيس أو كذا الكتل ترى إنه بالانس يا الكتل نيمس كم مثلا صار يا Mas aquele eu que não gosta pra por aí que eu coisa que só vamos que я
Çıktı yakta. Sizler ya 70 like'da 20 olursunuzlar. Подписчик 20 olursunuz. Men dostumla birlikte video çekiyorum. Aylıktan bulamız. Tam bir mesele. Sokakımız var. Elde bizden tam bilgip videomuza basırız. Siz bana da var mı? Bak aman kaçık adam. Kaç bir kaçık. Boza gideyim bakayım kaçık göstereyim. Только если мы там не onda pişirmemiz var mıydı? 20 böyle 500 burada zaten Burası iyiyim zaten. Bunun ismi ise normal videolar yapıyoruz. Star kamerasından göstermek hadi kamerayı kalkmasın. Kreatif lazım. Hepsi yeni türümüzde. Bölümümüz kreatif fazla gösteriyor. Kreatif satı olmayacağız. Ağaçlarının da kreatif satı basının gideceğim sözünden sekte dongalıp canım da kreatif. Sınıfı bizi kreatif satı biraz şükür kutuna. Sonunu satı olsun. Kreatif değil, çizdirip bitkimi durum. Иисус нас насвечал так. Ой, давай. Yeni kreatifte bugün geberler. Bugün geberdi kreatif biski. Так что спорт. Завод kreatif. Hadi. Kuyruğu atmadım ben. İşte ne? Sıkıldı. İşte kimi tuttuğunu. İşte bunun ne bıraktı. Şurası. Şimdi kaç bir tut. Kimi salpıttık. Hadi. Neyse çok bir. Çok iyi salıyor. Sonra sonunda Короче, видео там. Амандыкта көрүшкөнчө сен мен болгон мен идем кезет. Менин каналымды сондай караңыздар. Рахмет. Менин видеома лайк басып адамдар. Лайк басып откан адамдар үчүн
өте рахметімді айтамын. Мен каналыма тіркелген үшін. Ал, сау болыңыз.